Dakle, ne možete vi vratiti 1 milion ljudi na taj način što ćete dati u budžet državni 1 milion maraka. Možete svakom kupiti po kiflu, a mi smo to radili. To ponajviše zahvaljujući ovoj strani koju predstavlja gospodin Dodik. Vraćeni. Ovdje sad izađete po Banja Luci, vidjet ćete mnoge stanove koji nema neupaljena svjetla dugo noći. Ljudi žive na zapadu, stabilizovali svoje živote, dolaze ovdje kao turisti. Šta mi tu možemo? Na Mahove vrlo živahno prepucavanje panelista na Banjalučkoj konferenciji 20-godišnjice Daytona sa aktualnim političkim temama. Ne može Bosna i Hercegovina da funkcioniše na način da je Ustavni sud ustavotvorac i da je tužilaštvo i sud oni koji modeliraju politički sistem u Bosni i Hercegovini. Uz to Dodik optužuje međunarodnu zajednicu da radi u interesu Bošnjaka. Ako je to tako, onda i gospodin Dodik i oni koji misle tako kao on treba da se zamisle nad tom činjenicom. Zašto predominantno hrišćanska međunarodna zajednica stoji uz Bošnjake? Pa valjda zato što su korektni, što su spremni na kompromise. Sumirano, predstavnici bošnjačkih stranaka zadovoljni su nadogradnjama Daytona kako bi se olakšalo donošenje odluka. Srpski političari rado bi se vratili na izvorni sporazum s jakim entitetima i slabom državom, dok hrvatski kažu kako su promjene nužne, ali uz konsenzus, te da je sve do sad učinjeno bilo na štetu Hrvata. Mi, ako nismo u stanju neke od ovih preinaka i nadogradnja riješiti, mi se moramo vratiti izvornim elementima kako se došlo uopće do Dejtonskog mirovinskog sporazuma, kakva je pozicija, evo konkretno, hrvatskog naroda, kako smo time nazvali federaciju, tada je ona bila Federacija hrvatskog i bošnjačkog naroda.